Ka office jongka Deputy Commissioner Ribo District, Shibanta Barakhe ka National Voters Day, arjar kat kendai, kan pelong ya ka Open Marathon, haka arpusan terik, ukela lengkot, arjar kat kendai, nadu kapor Prabajemen Step, kapan sedang nadu Indoor Stadium Saiden, bat an pukut pat, ha Indoor Stadium Lengkedan. Ki kusnam nakabenta ki nongjob kan long, san hajar, lai hajar, bat ar hajar, nakabenta kan thei bat senrang. Kitu ki bodon ga jingtumu bani Shibanta, kila ban lej ban register haka office jong u District Sport Officer, nongpo, nadu ka khandru terik ke lalengkot, hadu ka arpsau terik ke lalengkot, hakipor terekam office. Daga jingtumu ban wara ika songsuk songsengan, kumjuru ban kentiu ya karoi kapar, lembat ka jing tendrong lem, ya kakia ka shon jong ka thany umrang. Ka senjuk kirang bak snong jong ka thany umrang, ki badon syaki thany kam kundong jong ka Riboy District, ki badon ru hasenda jong ka bordar Assam. Dakawe ka jingmut, kila yelumlang hene ka sengi, hapo ka snong umrang, lembat ki hajar ngut ki pajba. Kila shim ya kawe karai, banlong ki baya teli, nakamenta banwara ya ka songsuk songsengan, baru ya karoi kapar, hi hapo ka thany ka pakuntum, ya ki kendai teli ki snong, jong ka ne ka thany. Hakapor men step jong ka ne ka jingelang, ladon ru ki program ki pakuntum, ya ka debate, halor ka phang keneng ka balak bu, usurok udai ubulung jong ka roi kapar. Haka program jan mipat, ka badai syapang ka jingelang pajba, bat banyamir jingmut, syapang ka jingat teli nakamenta kasuk kesan, bat ka roi kapar. Lawan ban sim betalang hakane ka program dau DSP jong traffic Riboy District uba di kriem uba lalong kumbu kongsan haka jinga don langru dau ba ar nong rum uba lami khmat napo ka PWD department jong kanong po division. Abro ni greu pelanang plastar pelayan tiklut ba ka jinsuk jiksan kawan swa na dia terli ba. Dia terli ka pro ni kendai snong kan keren ya ane semata pro kendai snong kan keren kan tai wi snong na bele pro ni kendai snong ba kinong snong si pro ni kendai snong ba kemudian kan no dia terli ka jinsuk kan dan dia ja keren Iwe long yeng kowe snong kan anghe kan angpur. Ndre na kating ya kaja kan don ka timot su kongsan kan kindu ya ka roi kapa. Daga jik su kongsan jong som su kongsan kabuan na kating ya teli ko ya don. Ndre no kontona na no na tenak ngi ima taksi ne ka ma kating to ma first time ngi kinai snong ke don. Ke don lang ke ko long ku ne kating lang ba. Baro ka duduk naret baru kiram ba breo Kemen jadi kegiatan ni. Kita keno kaji tip ne kaji yosno atau rock larung. Tip surang basno na ai maong na kapan kirang basno ru kadai tip puput sih boleh. Bab semua awak sim nanti kita. Keno ka tinggal ta. Ini kia kita merasa komiti wall ne sebagai yang berbar Cuba tu yo apa tu dapat ini kulit di bawah ini kulit saja. Sakawai pak dari sini ke pengalaman dari ini hari baru mereka kian. Kali ini pada waktu proyek dan kerja kapan penperaya kapan berkuai kapan sub sonsan pada enggak senang tak. Berkuai kerja paling ini sen senang parasnong di kumbi senang di berkuai kumbi kamtam di rambak daya pikir bahan, daya bahan. Boleh nak jing di buat, jing di chongship, boleh sikam kebab snail, boleh sikam kebab jing kerja, boleh sikam jamai do ya berat isu era. Kuntai kenal nak yang ke police department, ni orang ngai di pulau pada hari police department. Ya kalau kita jengkan berfikir dan kan nak yang tulis kalau apa berfikir ini kemudian asal ilan le iman betul banyak apa mana orang bukan banjur apa fikir ini kuat menjur boba enggak liwan mengiru kirup niara dan mereka ini asal kali accident tersurok langikan mentah kemudian rasanya ada sisi asli nang yawan biang ni biang kini kerasa kali. Wan ni apa ke highway, apa ke national highway lu ni kerja sat kali. Ia lihat bangkang ni. Nama kesurok kaum ni kerja kenusun bersneu tam jeng surok. Yang kata barong ni tiap. Kelarang ni, we ni laba, narade ni, mengilap bentek nakam kumi ki baro. Kitrok bari puja nomor beri nomor kejindi kisik yang ni kawan di
ila mending akan hawe de bat kada padang bawang ba kajingon jo surok la penjot ya kemarian mati di ya kisik paro neusik ulara sakauti la berengkam bagi trok kian akan ke surok ini surok kamding ba ka surok ka bawang ba namota ki kiton kini kan namta kali ret kali di bangkit di nompang abayat bayan di kusnong habing kam omdei ban wajat di trok bahe bakit kiton Hari abang ii babun ba bitrok kiyang jene apa kiwan ke dikiding kisik nak ane kasino minum pi. Habai de bat gane ka senjuk jong kirang ba sinong ka paken thop ki khandai tel ki sinong kata kalong ba naru ka Malaysia ka umrang rung kru ka umrang nong ba ka umrang mokhen ka paham kro injal bi jaran bat rong bata bat yagan ka senjuk lasang kong ka naru usnam ar hajar pra bat gane ka senjuk along the way ke kum kata ka association lan ka kum kata senjuk ba train nak bentaka roi kapar bat kamoto jongan ka senjuk along ba ya teli nak bentaka songsuk san bat ka roi kapar kacing temu ka bangi kwa ban penlong ya kan program komunikasi kalong ba khanang ba ngikwa ban support bagi pajba gede ban tip ba ngikwa ban yuk mensem na ki pajba namar ba ngi tangki rang ba sinong kamun balada umdon support nagi umdon ke jingrap ke jai mensem nag liang pajba ba ngi nag liang yang rang ba sinong ki sekretari sinong ru kalong kabo na ka benda menteri kam development ne hanon ka benta tem habede bat kene kasi kalong ba hak ban kong ni penpau ke jing sungu ka bakrau ya ki baru ke department jongan ka sarkar jungi hang ne sarkar Meghalaya jungi ya ka jingyo jungi ka jing kerku ka bangiyo nagi department of fair apo jong ni khandai sinong bat kawe ka ba nakaliang jungi kum kita ka senjuk ka batri nak benta ka bahak niat dan kum ka songsu ban pet ka songsu san bat ka roi ka par ka ne ka dong than jungi ikwa ba ka sarkar bakin paikmat na ka benta ha ka ne ka dong berkatan jungi na marsisya oi nglayo ka jinggerku ni pupau ko jing sungu tang belong ngidang don sibun ba ka jing duna habade bat ki kam development hoi kata kalau ka jing kwa jungi ba ka sarkar bakin paikmat ha ka ne ka dong berkatan jungi kalong ba hoi ba ka ne ka dong ka tan jungi sisya ngidang sadin ha ka roi ka par wat ha ka jing nang sar ngidang sadin tekumta ikwa ba kum ba giwe ki kiu ngir kwa ban ki ulang te ka jingkwa jungi hangne kalong ba kum ban yo ya tau surok kidon like santli ki benta mo ban yo ya tu surok ban repair no ya tu surok ba nang te na yeum dan bat hadu hangne ha umra rong kru ha ka bakne ka surok kala jot kala pra bat nang syu ban lek wan wat ki nongpang tam ki breu lagi kenthe armet kalong basinjar ha ban poi ha hospital bating teng sanjie ba na ka daw ka jing snew mla ting teng mla ban poi ha ka jaka ba de ban sumar bat ka baar kalong baging kwa kalong ba ni kwa ban kerpat da ka ba buram ya kane kinomi pat jungi kane ha soka ba kwa penyo ka surok ka bayat na umrang nung ba sa njal rang bata kabadon pembahasan kilometer bat sisa kadon kejingnya ke bukhau wat ki pajbat sinong ki keduk kejingnya man ngepor kantam pos lap mlak ngim mlak benlek wat ka motorcycle ro kalau ngebe bat dinjar nak mata ni tingi kwa ba kene kalong ke ban yo no kham kloi nang tapat sakawi pat kasurok bade ka black topping jongka umrang rung kuru tu umjaran kuswai katuru kadon pembahasan komentar nak yang senjuk ni labu ka application ha nung pancungi nang tak unjur ha ka department ba kerpan ba kaneru ikwa ban ngin yo no kamkloi namar ba ngsemjing kisah ha bade kali kawan kamtam pos lab kapor kapang bestom nang tak sakwe pat kalong ka health center namar ba ni nang ne hakne ka dong ber tanjungi ngidon handu kumba kendai televisionong lebat kamdon kana ono ka jika ban ajing sumar ka bede ber ko ikia tikumta nakaliang jungi kum ka senjuk
ngila siem ya karai bangi ngila limiru hagin umi kwan chungi ya u health minister bat juru habade bat kan kam nakaliang ka dorban snong juga merang mumba kal ai klam non kono nging seu ya ka jeka ban snai kata kesap sentar berhaju ke por nakaliang jungka PHC umdan PHC ber kunjurut na nungpo di emerjo long kila konkret ya plan kejungki berkila phang te hapo director bat ngkerpat nakaliang jungi kesunjuk ba kaneru kanlong keban nginyo ploino namar ba sisang idon kejung e ber sistem ya gipat bat nung jungi hagane kedong berkhan jungi bat habang isim ya kesensos na kejungkeng tamno kamduna hak arjar sun spangu ni e kum ki tagi pat bat nung hagane kedong berkhan jungi ikwa ban ong hagane gipat bat nung jungi ba manlangpor ikwa ba nginlong gi terlang bat lada nikot hakanon ke benta kum kene mentasi ke de we ke benta ke pung santam ke ba ku ba nitip ka phang labu habade bar kene ka program jungi mentasi ya telina ke menta ka sukusan bar ka garoi ke pat tegum tam ban pensutu ya kata temun ba nginun kam pensutu pa ba ngasngau akir ngikirman ba di pa ba bun hing ki la sutu imat bam kila yo sibun kejing mentoy bat kila yo sibun kejing kren lengbana kini ki han ni ke ramba snong kebla kejing mensai ki pat ba La pencit pecikan ru yakane ke program daki jingshat kebalai simenta daki samla badru ki hybrid jongane kathan.